safora nun ndamora nun we nun we mbaxorna sivra o Paco TV rawatina no émission Batra Yif comme ni i mbaranduna laya fa nun rek chaque jour no semaine nu watna yonatin fo ndana leng oxe i ngarit na xane koy refate xa andona ka présenter kel no écran Paco TV lam yakarami o leyanga famille Paco TV wayiro ñako ne doom yayo le i ngar xaye soɓid no meke na Parcelles Assainies te ref ka andona retrouvaille te ref ka te leyna retrouvaille xela ret no mbekte wo contente kon i yonaxin ka fa nun simniro fa Didier Mbaye bale nga puus bale nga toxu simniro fa ngiro fo Didier Mbaye yaari jam ngat kam kontaan xane quoi kam kontaan kon daal simniray gu fogole non manam la nga yaari jam manam fogole ko panga tay laata no ngiropo kirɗon jam nyalle mon bar jam boron de ko mais simna fop siar a fop waaw tout le monde koy xaji mo lañ simna falsi ka fop simna xarit ka fop simna xadom yaaya ka fop we adona à chaque fois jege kañan jege coxode à chaque fois we neme ko xam simna me fop siar a fop waaw gon bo fandi ki i continue ka no émission Batra Yif xaye no kaya spécial lam kon retrouvaille te redu ngi janga ir jafe-jafe ndef me bo i ndakwit xaye lene mbisiri o ñaƴtat na i ñaƴtek no wala boog na sutuna lam o leeg leyna Didier Mbaye leye Didier Sarr xano fadid na Paco TV xano ret no lakas fo lakas so i ngidma fop ngeɗana o rogo yaalo xe koy andona te jeg cat te teg enan in cat bo ke refna a paam in a moƴo fel ke i ɓeerna wo ke refna a paam in a ref ka andona ka ref ka ke tembona fo ke refna a qeña ke in i ñoowtin na jam fa salam ndakwidata na Didier Mbaye fana etu te mo fatu o Didier Mbaye fa ngas o garido nene nam i njangit kan anday we refna fop ka xas 2024 xido xas kon daal Didier Mbaye fa ngas maño i wala président fa ngas parfito ate simna fop siara a fop simna saxes ka ref yaxo ñay simna xa soxna ka fop simna ye simna fapes simna a paax a fog Jurbel fog dom etta koy no xa andona ye lamo sereer kane o paal layan nijaay moy ndey refa tokore Moussa Ndiaye tokor in xa andona ye xalata ɗoma ka geno andona ye te ku refna simnin siar na paax tokores Abdou ya es Assa Ndiaye me simna den fop parafito ate a paax koy gidma a paax xa andona ye manam o paalox koy daka jeg sereer wa ka wagna refa Amet Mbeur moo koy nuyu bu baax di ko siyaar naan ko gis naa taxawaay bi nag depuis ma nekk si àll bi nii bu ref na ko bale tige dem lool weccaram benn côté machallah chaque jour weccaram benn côté ko raw a feldangaan fi'ke naaga parce que o paalo mais est ce que duufino ngor na andona o tegit lam ku kiina ref o paal a jega ma bo ɓekanona ma wate suto te yegeram mi Sarr kam foog ne mi fi animo len paax barke alquranul karim te fogo non mi wallahi hoɗole tokor sala xam wallahi damiye koy fa no wiin we o ref kata parce que ka jeg ma énorme pe nun wene mofno mene fop parafita te simna we andona ye de in wo koy a ngarid meke etta te grand frère in koy Mod Seck a chaque jour fi ane num tous ko ku jeg ma ka tew taga rati yed om na chaque jour ka xoya a gangam lay ka waral malay sax kala am bar balay tnege ko afet dangan fi kiran kon Mod Seck men simna nga paax simna o soxo no mane andona a gara ngi xaye simna siaran simna it alagi dom des yal sikkine yal curayane mais xane kaga me sibtete kar jamot do envie ngar fadid de bobo xew stagege ka bobo ke parce que sin tuba bobo xew ko bu jax bobo mo ga me dara alagi ana coxa bobo jax bu giñ me gara xex no ngir sop me sibsi so bi me dara mais e wala bo kan jeg nan ñi tuna kam manam alay ke refna a bobo ke am dugum alay kar fi na sibsine gare a bobo ke simna ko paax am dugum panenge parce que tige fop mi fotana reedu refa andona ye tendit vraiment ka bugam bug rek to roga tax ke fi ana ma fop pa gin no lay o fog sabar fo ke widuna
comme mo magarim tem kon imi profito a simnale ano rek dom yayole am de ngom kon ino simnango joka nga jala pa comme dom de yalla ituna lam alaya am de ngom ka fogna mi rek foge fu ka abdu ngom am tapna mi ke fogna fu ka tapna anday wa ando se waga no fokat me waga sipere o tanga bokam o xe andona ka fogna mi o xe tapna na mi foge comme den ka fogna kon ino joka nga jal profito ale simnale a to ko roxe Baye Moussa lam yakaram e journa etan mo oga mede jour critiqué wu jour domu te gara genuma ken kilifa fu para ke fofop joka dina jala pa ni inora nga maka ina bidat ka na dom dayole di jembay asim nay fop asimin fogum asimin sahum kon di jembay fa na na te ref parcelle te ref di jembay fa na re na parcelle wala te ref di jembay fa na re na jurben no sta keke di jembay fa la kaso parce que nana ngam dam di jembay animateur len hado fa kay manam mo animateur do fa kay tiktok ne TikTok ne sta keke kala do fa refu mais on fera il faut pas ko TV mi way mo comprendre do faji je non ata gay pa ko TV billahi wallahi taala nu ngeb da nga abonné o bo sa sem te partage ayo xana fa do ba zéro machallah di jembay fa na spécial refe di jembay fa nga mine di jembay fa nga sax kon dal paket ala kaso e dajit ka kem laya yenen façon ak yenen méthode di jembay bu bes année 2024 simna ko ya paax anday mi xeyna simnir ne wage doy mais ka xane ref besana andone ka mbaru gidim lam tie ka dam do lol di sar dam day lol kon bala indokan ngidi mo is ka indokit ka na hatom ya kalam ka isoboden kan ta dimas balite yun fop te isoboden mete yongo ngasa jala leng na den gain leng na den changement sonami wala fatigue ami kum du fo den bete mbadid nge kay njem ka te on woto oleng no wa andona comme me isob den te hatom yayo tane joxto te participation dem so so gondak mit fo c'est ça gay manam wele te tew yo ma jigay lakas wele itam ka def wa andona e barke sayidina mo jegati mo tafdal mon se ko xew gara inol billahi wallahi taala sak sura ga ngam roka ka war ko na kala xamatan ala geyo xeya imi ñay nan rayo par whatsapp te imo se nga ir rogat bay se ko kolore bo anda mo soxla tan mar kara ko manes ku xelal may ko ci amatan waxana na ameto xayo palo o serero no kara exemple xane palo xamon ak pala garna serer wana na ana blaga na pafal sax wa gani ñako comprendre ndok na serer mais amet man dama lay sante bu baax di la gërem barke sayidina Muhammad man am ma sa fay billahi wallahi taala ki day yëkëti xaalisam dama jox day comprendre lol def war korité barke alquranul karim mën na nek ma wax ne lima finance ci mom la jëme fini mu fi soxla ci man lay dessé gay wéeg andona serero campagne aden parce que wéege den dafa xam mi raf den mais waxane ka dafa palo xa jona xam serer ke o jey wa sakat dum mi nek lore fof ka du wene def na meke ko kene ra ka xewna o xawate na téléphone ma waxam jege ten sa comprendre hadda dem or voilà hadna dem or ne day kene ka no ramo fet ku go onate koy manam mu jangato kon rat nam na adam ndayake som sogo lay keref na kamis ay ci kon indakit fo fandi ke nun we andona nunu mbaxo sivurayo te def fan ce club di jembay def no fan ce club di jembay nay neex fan ce club boy star fo kur fat sa pake andona nun we saforayo di jembay ingar ka te fo xetelawo ma kadat o leng présenter kateran no we andona win mbayu fan su mbayu o te mo jelo anna mo tek ngiro ko yari jam di sar indi simnang to siara fop njegan fop kontante no xetole ngat na mene apa vraiment imbegay bu mu kontante dayna simna fop mbaas no wa fop ak to mbasanta fop ak wa kon seigne Modou isop ngo mene ñal na fandik nu mo no ngasa jala layna di jembay lay modsek layna modsek lay alagay ngasop ngo me ore fo mak nu den fop manam ke ngay cernum te ciongo bote jaranon ko xaj calelo lam xan besane xane kare bes famedu
layna dimanche ka ref dimanche na andona manam ku o jal ku wagona wago jal bo dimanche a garna xano moof xaccalelo mais koy kam took o moofa langa ku moofona moof xaccalelo bo dimanche a garna xano ɗaan o ɗaano langa koy ɗegona ɗaaniro jalkiro xotta xof nopluwiro garid mene na gattano kene mbayo jaranaxamo ten parce que mbay a refangan ɗomu kam soɓkidanta te ref no baneex kam soɓkan taaga parce que ka yonin famille no ngor fo yara fo tegin den fa ala gay fa nene fa am dingom jegima tabid den quoi parce que no ku refma xa bo yaqo quoi andam i maag den fuuf to gen fu ndeɓ sa mbaro ref wala o ndeɓ sa maaga den mais o soɓangam fa den ko foga ye in ndefu gen quoi o leng na den moseramo manque respect coɗaxam yo njer bona mbay fa nene xeƴa ke i nga'irna maye mais kam nana ta fi audio sax um xooyin téléphone layne mbay um sañ'anga de o fi'it nene fi'it nana te layame kene nalkatino to a fel'angan deme'oor ke nene quoi est ce que refe cerna dufona den aussi lam ka layo njaƴna ndik bo mbigonga a coxongo cer rek a jega ma farona den kene bo ndikit ka jega quoi parce que mi o ɗeetanga génération es xa boyaqe ten moƴmo waago fi'it comme be reftuma gen quoi parce que refma o maak itam ka xa boyo xup kem yoonta ten taxu bo ndiik itam kene feeñ nami bo nene parce que xe fi'imo leŋ quoi xu ga'ma ga i mbaago mbi jam lay jam mi moom kam dama kam xooxes to mi tam yene anga kiin ka bonna kam dama yaasa ta kipu tookes jamom yene a fop te buganum fop itam um ga'anga kiin na refi no ka refeerna niine itam xam xooyong téléphone layong ke anmate te andu o sikam wala o ñakaam o sik mais xam layong o ten quoi parce que in seereer adna yaqu mais kena xewata ndiik i andit ano ten te ref mbenir kam tiktok layra xedum téléphone affaire kene ka i mbarno njoomluwaayo in seereer we to kene fop ka jega to in fop in lengo i ndef mbay fa nene ino mbog cosaan nda i layame bata layame ando fen fogum maaga ndefu ke leyan me o pog ko refu mi ando fen ref cosaanes maaga rimem i kon anda ye o pog soox oxu ƴufna xan yam mbay xana ƴufaam oxu ƴufaxama xana ƴufaam mbay parce que ino mbog no ngel ne i ndimenayo xaƴa kene leer e nuun wene in fop im damin comme xooxes koy um yene angan ka bonna yit yaasa ta kipu tookes tom sañ'anga ku naruna dal a ɗoma nak a yetit nami a moytugin parce que yaal xeeñ mosu yur o kiin o paaxoox jege teɓel o kiin ande mbaya ka fuuxa wala ye fuuxa parce que mi andinum no ten a ɗom yirona na mbaya kaas wala ta lay tig ka jala rek to kene refo kiin mi ye santan gidman bo paam roog to kene andona ye a arrivé ani yaasa sunu borom te ref ke nar'una ɗom na xadna ta dayanin mene na barki Sëñ Fallu na barki Sëñ Ismaila Diouf Nourou Lay mi ngeɗanango adna nene deme'ora quoi to in fop i muñandirayo ande o leŋ mote yene era jam layirayo comme ça o kiin xani o nano kiin leyano ten xedu kene fop pat i moytuwano parce que ke anderona no kiin warno seede ana o ten même o andan no teno warno seede ana o ten kene fop pat i ngaƴcan xel in sereer we xani o sereer a yafange génération na ngeewna ndiiko taxun mais kene o sereer andit ano ten laya xedu fi'a xedu andit ano ten kon fat in fop i moytuwa kene i siare a fop to mbaat nuwa fop xaq ayca jokanga njal a paax koy xa kadu xe njega solo machallah roog o yaal refo kay naako xaƴong a paam in bo a paam mu andona ten i naalu roog o yaal a fi'ana in ka kawena njot in xaƴong a paam wo an ke refna xeeñof roog o yaal a fi'an ngo ten te ke malonga aussi jokanga njal doom ndeyo lakas oxa andona o leŋ layka xin ke a Didier Mbaye xaƴna ko te moƴelo an na a lagay i ngaƴin te simnir fo askan ne a simnir fo téléspectateur Paco TV wa Dizar i ndatnangi ziar ndafetluwa émission ne xane mbega fop siara fop mbaanwa fop xa ngeɗa roog a fokata fop a jegal i mbi'in a qid to leŋ a faño manquer roog a ci'a in o wod fo oxu fa jam fa salam ziara o moot sek o maagin a ref fop in a ref xartes mais ziaran i refanga man parcelle a refma presque te refana xam maaga ku ɗomama o ɗomani bona mbay fa nene ino ziaran tamit magalano mbaasnuwan xaq to ngeɗan kuta bugna no aar nene te ref ka andoona yee bugay fad mat ta kawe xeɗa roog a ɓisin bo maaga ma andoona yee kawe ay njort to a yoon fa jam fa salam
ziara astufan ne tamit tete mo kino paaxo ya bo wele to am muñ na yo mi kam andin to tew kam delluwang to xadi ka muñ ar fo kino paax ina began ziaran fo soxna ina soxna mod sek fo ko pe inol ne faramaren ina ziara ano fo fani itam o di jasar tamit yang kirang ya mi ñenan rayo presque in bugu sax quoi kadam fa anjaan le nga ref to koro kino paax parce que kam guru gam nana wax kumu kay mo songa ir no to kini kam mo develam te quoi hanna nga wata anda refa nga fu win fa wayro ñako fa kaga dem digi bo def makam nun secret ka jega na wat nana ko fop nunu rek fop dal wate ngay na bay rok roga ara ina afi ana in jam siara fop dal kon dal xane dal kama butay nga sobo nun dimanche ne fopam validé def na jam fa salam ngas na ñewat na nga xay ga im sip sine de no sip sine mbay kam gartalam tamoten quoi dika bongbong ko dem quoi bo bo hota to kon dal imbaga ndam fiken la kase manam bo garka yam kalam sip sinem lenen dika bongbong ak hota to lam kasma ñaata to 2024 ko moten kale ka changé ni itam changé kon dal bo atat ka goro sola la ndokes amdi bega am di ngom koy anga jay bo ka kamando xane des ba taw kayta am di ngom ini ziara ngo yalla sabar o dom day in xarit mbay tetem gaay tun yan ray pax mais ziaran war non hak kada dañ tam tawat no am hak rogo fata jigal tena kaja koy ma daran koy ndey ma fa day ko warna anday am dem fa mbay xarit keso ini ziara na pax ndeglu wang hak to kada rogo jigal ray fop kontano ay joka nga jala pa apa aka dok ma denkat ka dom dew ana di jambay o xari mom wax deg rogo fokat in mom bay presque inan ray gawat nakir te dak whatsapp inga re pour satur kam garang landen kita dakan fogun bago so ngir to gejel ni ka waju lam in garengat ko gej journa nga ngaru ngir to ngir pumu kay yafir pumu kay minyo anda nga video garay no xore mi dinan tade estati una whatsapp suar kon ko to laga so ngir koy nda kayna rek whatsapp je wa sakalam tin ndax mi yomba o ngeno mula dana ingene to wati kar ko kino parto ka yegam to mu xoytan ma ana xoyam ka xoyam whatsapp ma yegam to mi tetolu na jiga per ka ana atolo me wana na tolo me te manam pour xoya den dawa den problème ndo kinu ku agona ref to ref tok agot même khalifa ke sax ana dem mo ngot tok ton dina islam an def den ko xoya den sax to ana dawa den nda kin ku agona go ref yang yewon nemati wa ko ye gora fa den fi ngan dikru jafe jafe fale ay joka jala pa kon bo jaf la kas ñewatin fo mbekti la kas no banex la kas ref suwat saho akadam kadam ko wit ki ma de yam mangari ne ay ñom bañ geen wen to fo pa bes wen fo geen asa ko na njañ mom marata la nga je carter ma akara mi gon lengo endefu wa joka nga jal dal ngatat suwat kadam njañ wala yaxo ñay na xew jam mbag nu ñew tatu nga jam fa salam inshallah rabbi jege yow mbekte fo da yo baak no musa wa nga joka nga jala pa ko yi baton fon dam indak bi da taxin ka fo dom day mais nu langage lakas langage olof dom day di jambayol o serer o nanena serer lam jikono serer asiku fo ino serer asiku ku mur na ngorke akhor in kon assalamu alaykum Muhammad wa alaykum assalam ziarati di leen gërëm di Sarr di la gërëm bu baax di gërëm sa waji ak ñi toppi ni yéen maa leen di sant bu baax waaw di rafetlu tamit teewaay bi ngeen teew bii di defal fii émission si Dj Mbaye waaw xam naa ma gàttal wax ji rek ndax li ñu waroon wax yëpp daanaka wax ngeen ko waaw Mbaye moom wax dëgg yàlla suñu xamante yàgg na mais nekk na nit ku baax daal vraiment ma koy gërëm bu baax di ko sant en même temps tamit mu nekk nit ku baax daal gis na wax dëgg yàlla moom sama jafe saa yu ma amee jafe-jafe wax ko day mel ni affaire yi moom daal moo ko ba léegi ñu dem xam naa xol bi moo fees ba léegi mbër day ree rek waaw loolu moom amul problème comme tey bésu mbëkki la waaw loolu moom mënul cee ñàkk ba léegi ñuy bàyyi aussi mbër mi nga xam ne moom lañ fekk mbër gàlle la wala mbër la wala mbër mi kay léegi retraité na instant yi
tay moom dem naa à la retraite moom. Baadu gars yi dañ lay jox kuyo tax nga dem retraite wala nu mu demee nag. ay xombal bambay lañ ma yónnee. ah moo tax essence bi bàyyi laa mu moom mooy loolu. xombal bambe mbaade. kanaa ay Matam Thiès kay. comprendre ma de waxal mu leer. ay coup. waaw ay coup daal moom ma toog fii moom fi taaj essence bii nii. dañ la ko envoyé. beaucoup kay lañ ko def. masa waaw. foppa mbug na o lay xeƴen émission leng lam dom dayo le DJ Mbaye i mbeɗanga men leya bo feet ke i mbaag na leyno ten fo ke i mbaag na mbaxtaan fofo ten waye fag no yengo leng gon jokaxina nuun njal a paax a paax nuun we andona nuun o safori seetaan o Paco TV rawatina koy émission ɓaat rayif na DJ Sarr i nga ɗume ke xane na Parcelles Assainies unité 1 soɓidome o dom ndeyo le o dom yaay in fop nga'ane témoignage ke mbatna tenanta in a reɗe ka andona fop a mbugɗani yo roog o yaal oxe dara xoxeerna a fi'anani in bo i ngaridaat mbi'tin ne i mbugit'una te ref retrouvaille na andona wax deg fa yàlla fop a cunge gaani yo roog o yaal a dogal te jegit ne xaye lene ngaƴkan fo doom dayole te tagtoor fo fans ke a tagtoor fo fop bala i tagtoorama koy kam fokat ka te simnale a we andona ande roog o yaal a dogalay nana c'est à grâce à DJ Mbaye i andro ten ref no groupe WhatsApp ake rawatina mboɓ ndew ne oxu andona ande waxe envoyer vocal kam groupe DJ Mbaye nayne'a DJ Sarr oxe soɓang me reftoona no ka refoona a simnang a jokanga njal groupe Boy Star yakarame patron ne Amdi Ngom te lay kel Amdi Ngom yakaram DJ Mbaye junior o xama kon te ref kaka andona Amdi ref Mbaye o ref Amdi kon simna fop oxu andona waxe deɓaxinamanga vocalof DJ Mbaye oxe soɓang ma DJ Sarr a simnaxindang a jokanga njal ak fay doom yaay te tagtoro fo téléspectateur Paco TV fo fans DJ Mbaye fog DJ Mbaye aca layo koy manam wa Paco TV fat ngor ke cingo in parce que émission ne ke paladam yoon su jeexut waxu sa du ma sa jeex keke manam ka i mbinda émission ke paam bon am di ngoma mat manam waxaga sid rek i ndefu comprendre comme ne doom des alag yaw laytuna grand frère na layt nege ka ref Mor Seck profito ate simna a Jibi Faye même sabara genu tokor Jen Sen Demba Sen xenana simna paax DJ Ajo Sial Manto Sane la motendi tam vraiment ka fi atna mosna mais simna na paax DJ Mbaye yal Manto Sane DJ Ajo Sial Manto Sane yalla la ñaar dom de la na Mbay Kalso fana mais simna den in we simnang au passage DJ Ajo Sial piji wecc kirum mais mi xana te situation ka andona mi mo comprendre ko xere de no Ajo Sial Manto Sane mat waga ka ref manam waxa roga bin rek de bin kam in quoi xuje mu naro yitam ret kiro de mi leerum layan modanga micro rewin no xotanga micro rewin no ret kiro parce que kaga ka ref ka andona rogo fi on rek ba DJ Ajo Sial Manto Sane kaga jemu naro yit ret kiro kon jam foten muta garit na ito jemu ngano roya maga ret kiro rogo yalla la fanin chat foten fu mbuganona ten naga rek ko wagum na parce que oto nitam ka fi ka mosna kaga jara sax mo may lan na me santante mi kañ ci xon rewe na kamis mais wena mbi akana faxa andef adat la jofna rekom layka DJ Ajo Sial piji xanga ko andona andam wenana gon koy manam Mamadou Sen kam jël anna Mama Sen manam ki andona ye te sax dum kaga hop no ten ka refu xanga mat wagi mo lay ko ten comprendre bon simin fop siar fop wasi mo leng tum simna siar fop la nu ne koy te yo men ngol ne yanun abonné ayo partage ayo ko andoy koy Paco TV xana fi tig de del 24 mi honon fa DJ Sarr fo cameraman len jakarro tuma Dubai kam mo yelo anna Dubai pro Ousmane ware yob de inshallah kon yokke dal wa émission ka anone ka ngayo ngefa gef bay première émission in koy kay jagde it kan o dom de yola andona pesani etna e nga ir kare bes tristu bes fam dum na in fop te refo grand frère Daouda ga enum me ndeysaan karaf daw ngom lam Daouda Ngom nang mangam cuba imo wat sobno ci émission spéciale na o hanga manam o yeng ino la nga dom lo kaji kafi na o jega na farama maga in anditu
wax dëgg fa yàlla goni ne miñanga mo fa nga semaine inandre justement dakwit gon anda xane dije we refna kam tiye fop waga ref wallahi xaya dake pam mla no ne koy cung yo in inshallah parce que mi mat kamis ka may bo waga timo lay barke alquran simna we ne garna me ka fop koy wa simo leng émission ne koy me ci an amit mbeur sama xar sama dom day ma ko koy may suma ko may rek menen sama dom day yep mom lañ ko may machallah comprendre jam fa nun te yongol nun indak ngaran ay jëf na leñle woyo yeri gala sore to no wala ogar om fecha